Na prodaju plac u Bugojnu, kao što vidite na rijeci Vrbas. Plac je 1800 metara kvadratnih, nepravilnog oblika. Ovo je trenutno zaraslo, jer vlasnici nemaju baš vremena često tu da dolaze i da se bave time. Evo ovdje vjerojatno su zadali štap gdje je granica. Evo ovo je taj plac. Kao što vidite, veoma lijepa lokacija, ravno. Ovdje vidite auto, tu je ulaz. Plac ima nekako nepravilan oblik, znači kako vidite onaj štap tako ide ovako, znači prema onom dalekovodu. Tu je put tamo. Evo vidite, ovo je znači sve ta parcela. 1800 metara kvadratnih na prodaju u Bugojnu uz rijeku Vrbas. 5 minuta od centra grada, veoma lijepa lokacija za vikend objekat, za uživanje u prirodi. Ovo su tamo komšije. Evo, tu je znači plac sve. Ovdje dolazimo ovamo gdje ima jedan mali potočić, kad je prilaz sam. Ovdje je prilaz, mali mostić. Ovdje imamo potočić, potok i parcela. 1800 metara kvadratnih na prodaju u Bugojnu.